المرسلين صلوات أمواتنا وأموات وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babul istikharati utawi ki marene kengki babul amri utawi kiku bab perintah bittiba'il janaizi kelawan ngiringi biro-biro jenazah. Bab ini menjelaskan tentang perintah mengiringi jenazah. Napa ittiba'ul janazah ngiring jenazah dek kuburan. An Muawiyah bin ya Allah an Muawiyah ibni Muqarrin saking Sayyidina Muawiyah bin Muqarrin anil Barra'i saking Sayyidina Barra' radhiyallahu anhum muka-muka anhum napa anhu radhiyallahu anhu munsi anhum la'ala sawab anhu radhiyallahu anhu muka-muka baring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Muawiyah. Qala dawu sapa Muawiyah amarona perintah na ing kita na ing ingsun sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam perintah bisab'in kelawan pitu perkara bisa bain kelawan pitu perkara wanahana lan ngelarang sapa Kanjeng Nabi na ing kita na ingsun an sab'in ngelarang saking pitu. Riwayat dari Sayyidina Muawiyah bin Muqarrin dari Sayyidina Barra' bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada kita 7 perkara dan melarang dari kita 7 perkara. Sepetok neka soro lakonen, sepetok soro hindaren. Pertama, amaro perintah sapa Kanjeng Nabi na ing kita bittiba'il janaizi kelawan ngiringi jenazah. Nomor loro wa'iyadatil maridi lan nyambangi wong loro. Wong sakit. Tulis napa ada loro bi luru. Wa ijabati da'i lan nyembadani wong kang ngundang. Wa nasril mazlumi lan nulungi wong kang den zalimi. Den kani ngoyo. Wa nasril mazlumi lan den perintah nulungi wong kang den zalimi. Wa ibraril qasami lan bagusaken ing sumpah to supoto
wa ibraril qasami lan bagusaken supoto yakni sumpah, wa raddis salami lan jawab uluk salam, wa tashmitil atisi lan ndongaaken wong kang waing. Wong kang waing maksudnya nggih sing maca hamdalah idza hamidallaha biqauli yarhamukallah. Nah sing waing niku maca napa alhamdulillah. Maka diperintahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Nika 7 perkara saya perintah bi Kanjeng Nabi. Wa nahana lan ngelarang sapa Kanjeng Nabi na ing kita. Pertama an aniyatil fiddati saking nganggo wadah saking perak fiddah. Wa khatamidz dzahabi lan gawe ali-ali saking emas. Mun akik tak masalah. Wal hariri lan gawe kain sutra. Perempuan Ustaz bebas. Al harir larangan nikah berlaku untuk lidzukur bagian para kaum laki-laki. Wadibaji lan kain sutra kang kandel. Dibaj beda harir beda dibaj. Wal qasyi lan sutra kang campuran. Ya benyan sarung nika. Sutra asli 100% sutra. Kimun si aci tak gelem. Wal istabroki lan sutra kasar. Sutra se halus atau sutra se kasar. Waruku bil mayathiri waruku bil mayathiri napa niki alwat'u yakunu ala siraji min harir waruku bisarair lan jima ono ndukuri lemek sutra alus ya tas teker bae lah teker lama saya semua kasor biasa saya muni bobo sakit kabeh Ustaz iya cek neng bebe neng atas kor lama ini kecek dari napa sutra waruku bil mayathiri lan jima ono dukuri lemek sutra alus alwat'u yakunu alas suruji min harir. Bon bahas satu persatu dapat singkat bi. Kita diperintah melakukan 7 perkara dan dilarang melakukan 7 perkara. Pertama, Nabi SAW memerintahkan bittiba'il janaiz, mengiringi jenazah. Jadi sunnah kula ban panjenengan mun mari mejengaki reng mateh, mun mejengaki fardu kifayah. Mun atoro buntek ke jenazah nikah hukum sunnah. Cuma kadung salah kaprah ponan ning kanto mun bedereng sedeh para guru, para masyayikh niki paringi deur. Saungku niki tigel pon tak usah jek reng la repot kepatian. Atau rok buntek jenazah bayi. Sopaja napa? Sopaja orang mau natorok buntek ke jenazah nika bisa betul-betul insaf. Ketinggal proses pemakaman tu abek sekejap ki bakal kubur mekol jenazah lah. Cuma carana norok buntek ni ka seafdol bener tak oleh seafdol nikah senorok buntek ni ke berde ada jenazah berde budi. Sekira umpamana atole ke budi atole senikah jenazah ni ke persis berde budian berde samping apole berde ada. Jadi sunnana jenazah na berde budi na orang si atorok buntek gila mon umpamana atole tronyong ngoaka jenazah kina tole memalingkan wajah senikah. Nah, berarti jenazah udah berudin sampian. Aneka caran mon apa mon atoro bunte jenazah. Sebagaimana situng hadis dari riwayat Ibnu Syihab
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan sahabat Abu Bakar wa Umar dan sahabat Umar kanu yamshuna amamal janazah. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yamshuna berjalan amamal janazah di depan jenazah. Berarti jenazah bede budi. Saat robun tek bede yade, jenazah bede budi. Sementara sebanyak terjadi jenazah bede yade, saat robun tek bede budi. Nika si afdal. Terus nika berlaku wal khulafa ur-rasyidin ki sinika. Setelah napanya mana berjalan sedemikian rupa dari Sayyidina Abdullah bin Umar terus demikian cara neka napa semekol sebelah kanan katel neka epekol sabek pundak sekacer semekol pengkir kacer epekol kelaban pundak sebelah kanan. Jadi posisi kanan epekol bi sekacer, posisi sekacer epekol bareng sekanan. Umpama nama mayit neke pecek langsung toju berarti sokon berdayade cerita ke berde budi. Umpama langsung pecek neke langsung cek. Mungkin apa toju mayit neke langsung toju atau langsung cek berarti sokon berdaya ada. Jadi sengai rengen jenazah neke bener berde budi berdaya ada. Neke saya tepak. Apa tak oleh? Ya oleh. Masih mayit acelena kada lah saya harap. Bola keburu. Cereng makin pun lah banyak moneng perkotaan tak epekol pun. Beda gelindingan makin beda rodan lah. Beda stainless potean. Ya. Beda monekanto sabun almarhum Mak Busiri to mana usul ke kula. Polan jauh mon 2000 cokasa da kuburan dajen perapatan. Katina apa mon beda sia usul isoro pakai geledek. Tinggal cek po sepo semekol sedengode bae. Cek ngelangaki sunan apon. Dia aja. Marseneka tambah modern boleh ibu ambulan pun tambah tak kenceng sak toro apon. Nah neka napanya mana aturan dalam napa ittiba'ul janais atau robunte dekat jenazah. Orang bine Ustaz, orang bine larang norok bunte dekat jenazah. Nyolat tak masalah. Orang bine nyolatin jenazah baik nih kening masjid, musola, jompo, oleh. Saya tak oleh ittiba'ul janazah. Bahkan hukumnya makruh. Sebagian para ulama ittiba'ul mar'ah lil janazah makruh fi qaulin kathirin min ahli ilmi au aktsaruhum. Pendapat saya pertama adalah hukum makruh. Ini sebagian besar dan mayoritas para ulama orang bine atau ke jenazah hukumnya makruh. Wa qila bi jawazihi. Beda sengenengaki dengan catatan se atorok bunte orang bine gelek mampu karena orang bine rata-rata tak kuat, tak mampu. Wakil lebih tahrimihi bahkan beda se mengharamkan orang bine atorok bunte jenazah neka. Mundi anak peraban bapan mate kado nyono ibu bener bapan. Berapa kali nyono? 3 kali. Ya mau terus tuli baju tuli pelake anu male tak ngaengaan ko udah remem tak engak kering tuana sekali malah tak itu lagi sekali deki malah tak ngaengaan ko dadi ro nyono bebene kade lan jero engak terus kok dadi ro kolopai malah atu aki anak ni kering sepon paham iki oh ki nepon ati terengkona terserah mon ati terengkona ki malah tak ngaengaan derem memon kolopai. Ini mau bener sih ring rawa enggak terus kok, dari ring tu aja suruh enggak terus. Tak harus napa nyamana nepain setahun pendak hall
Sampean ngaji sini kene enggak sampean kering sepuna gencerna bagi ketang ring tua. Cek sampai tak melu, pae enggak kering tua. Akhire me. Mare salat gencerna. Pada Pak kering tua. Terus sampean tak oleh genceran, tetap oleh Pak pangeran tak perhitungan. Ya tak polan pos. Boki ben tak oleh tak melu apa-apa, tetap melu. Bahkan double oleh 2 kali. Ki awaben tibi oleh genceran juga ring sepuna oleh ganjaran. Nikah hukum orang bini makruh sebagaimana riwayat Ibnu Qudamah wa yukrahu ittiba'un nisa al janaizah, dimakruhkan bagi perempuan-perempuan ki peneka ittiba'ul janaiz atau rok buntek dekat jenazah. Tepak corona saben reng laki tau lerok norok nek bini ka bisa mekol nek bini tahu malah corona nartako jan. Ditambah belum bah. Mun orang bini nyolat kita apa menabi nyolat saya tak oleh ni kan apa? Atau buntek deka jenazah. Ki mun orang bini atau buntek ke jenazah ni keduruat ruwet. Almarhum Ki Masyhud ni ka Ami ni ka kereng keras tegas. Tak gelem ti atik je lah. Atik dia tak gelem. Beda orang yang gula lepas saya rasa sete ni ka. Abid pun lambok. Beda orang mati lagi nah. Mari berjengaki Ami masuk jamin. Tak beda orang mator ke kiai. Tak langkung kiai sarang sebini tak paring aki keluar jenazah nak kiai. Takui melolo. Jadi nama lenoro sekali sebini lah jangan. Kelantai. Jadi nama saya kelantai soro norok lah ke kuburan sanwesan. Dia macam je. Dina lah ko seret lah ko. Norok bunte. Oh ko tak sabe tang laki je. Cuman budaman ko tak. Walung gelung pancet be amin mun ada kan nyaman tok saya tok amin mun ada keton gula membunga ke orang ni luar biasa padahal ki deurna jatanya deureun ke kiai pian hajo orang tak toman nak deur saking padahal juga mido samburi semangka cek nyaman anu yai norok ke kuburan dina me norok terus je lah dina lah aku lantek sebine ni kah tak bagi kebe jenazah dopak ke kuburan alon cak kadek sebine kubur bukan enja engkau be kubur engkau tak sampai sabo kon bitang laki mator boleh ke kiai alon cak kadek yai dek kuburan ke tina apa berkubur sekali lagi ko tina lagi ko male jerah male la bolong bi lagi negeri ya do pada ligoro do mo jan jai rokok pur ko habis bine ko empon ko pur kia oleh kan tok du tak buru nyong-nyongan mole lah tak ji lah tak abil ala ke boleh ila oleh megaya neto ya kini ke pon nyata orang bine ni ketak kuat Pak ibu gula ni ga umi gula ni ga sampai makin dak kubur naba ni tak pernah ki karo mon lebet omon tepan mios atau le gereja macam Fatihah sampai detik makin tak pernah entar kebesaran abah ni tak pernah Arab niser bolen bi tibian jan gisini kala karo orang binin tak kuat tak mampu benan bi sambian kita ekopur lerus ngiru sana ya mapan juga hajan siapa aja kita ekopur atau oleh bahkan pada sebagian para ulama lupa kula semana rajin set kita ekopur ni kala abine rambe etisane ka orang kiai je cok kita apa nyamana kita ekopurnya la abine boleh depak ke kiai kabar beneka ayo engkau tak abine syukur bede sajamin tang umur lanceng sampai mari 40 arena karena engkau tak senang mati dalam keadaan tadi bine debun kanjeng Nabi syirarukum uzzabukum bak cubaan kaki orang saya dudah orang saya mati tandi bini mon benar jamin tang umur sampai mari 100 arena tang bini kau tak bini
Ada saya jamin, mangkan cek lang kok bini ya setia. Tapi bini karena nafsu. Umpama beda lain hari kejadian nggak nikah, kita tenang neng. Jok kere kata apa cek kau? Bini kere urusan kere bini. Karena can kanjeng Nabi syirarukum uzabukum, cobaan kakek jere orang laki saya mati tandi bini. Timun sering mureng laki mati tandi bini biasanya yo cole ajem. Nggih. Cole ajem. Dadi malah bini bi ajem aja ya. Nggih cek ocol sang kunesor yo ocol akhirnya dadi rebukan oleh bulu netat peta beli pelapai pah begi ka orang nyaman. Tamu di gedeng boleh nggih. Gedeng telur. Ki ate tereng kono tak masalah ke benger-tenger. Iki lebih tepat. Kijak situ ngajem 10 sini kan karo situ kayak nampak karo situ 10 20 pas ocol iya aneka napa nyamana itiba'ul janazah jadi orang bini tak usah laisa lin nisa itiba'ul janaiz ilal maqbarah nah, tada napa nyamana tada sunnah atau rok buntek deka jenazah kangke orang bini atau rok buntek deka kuburan li'annahunna manhiyat an dzalik karena orang bini peneka tercegah larang dari atorok buntek dengan mayit peneka. Adapun nyolat teh tak masalah. Amma sholatu 'alal mayyit falam tanha anha al mar'ah. Falam tunha anha al mar'ah. Adapun sholat dari reng mati dari mayit bineka maka orang bini tak larang oleh nyolat teh. Tiba menekanto biasanya sebelum lakean biasanya binean, ini. Umpama jam 10 ndek jenazah nah, biasanya jam 9 nih bagian ibu-ibu. Mesti ini cek tahlil to nyolat teh boleh. Nyolat teh. Jompok sebelum eke bakal langker, sebelum eke bakal kamu ke masjid, orang bini gelak kompol, kemudian sholat, kemudian yasin tahlil. Bagus nih kan. Jadi malah tak campur laki bini. Adapun nyolatin tak larang. Sawaun kanat as-salatu alaihi fil masjid au fil bait au fil musalla. Baik saya nyolate ke masjid atau di musalla atau beri compok diperbolehkan bagi perempuan yang pernah melakukan sholat jenazah. Paham ini? Jadi mau nator buntek jenazah mayit itu berdaya orang berdaya mayit itu berbudi berarti ngawal dia. Ngawal. Di sini kebaca ngawal kan sini ke pengawal juga ada presiden ngawal presiden ya ada si ngawal kiai beda budi si ngawal beda ya ada nyaman ngawal pengawal kiai ngawal kiai pasopan kula mare kawal daerah Probolinggo do lauk pahala balapan si ngawal boros nyetir bi sokon bodoh sak gentang king seneng kan adalah ngocak kula ka Faisal ke supir beda masjid nganan kalau ngerem kula do lauk terus sing awal aja kiai ini elang tak temu ngerem kula parkir ni ke yerep ambu boleh ke dojo kiai ini elang boleh dojo sare boleh bareng ni ke dojo kula ke lauk iya mosok mah ngawal mah nyetir bi sokon pas lebaran pandek sarung ke sandeng kan tak patut can gula tak pantas. Beda Habib Ali Zainal Abidin Nabi Ta'ala Al-Haddar Banyuwangi beliau almarhum ni kak semangat dakwah luar biasa beliau bahkan tak pernah abakta mobil nih kak mesti ngebis mau yonjeng dari Banyuwangi Habib Ali Habib Zainal Al-Haddar bang sana Banyuwangi mundak Madura engki soro ambek deki ning terminal seneka. Kula tandi kendaraan, potran bereneng tarim kapi bereneng Hadramaut kapi potran. Situng bekto apa long bi kula. Lombok kula ki cera laci cira-ciran gasa. Dari Pasuruan engki kak dinto bi Pasuruan. Kotor kapi Habib neka. Celeng banyak leng celeng kinek. Bah jemput kiai bi sepeda, sing awal badaya ada bi kenal pot brung kapi bong ya dak buhul cak nano apa nyamana kenal pot nih ya le celeng kapi kelambina Habib eko
Dadi sing awal bodo yado ke ngayur player, tak ngebe mobil ngebe sepeda motor ki ya apa? Ya ngebuk. Sing awal bodo yada sing awal bodo budi pada sepeda dia ngebuk ameng. Ya. Ada pun Habib nih. Taib. Nomor 2, wa'iyadatul marid. Sunnah hukum nyanda orang sakit. Entar ke rumah sakitnya ada orang sakit, Pak. Maksudnya malle kauleubeun panjenengan bisa nyokoren nikmat sehat. Mun sampeyan tak ndi tau sabengebe lah. Tak sabengebe mun sampeyan diri pese tandi seri beuki tade seki beuki dek se sakit. Cukup nyanda. Duaki se sakit. Mun sampeyan andi pese nyompeng pese. Mun tandi pese ya tau usah nyompeng lah pokok lentar. Tak usah ngibe kanan kereng sakit, sang sakit tak nyaman eber, petade si atau guru. Berambutan, sekerek sek sekecek, tujuan karena tak tujuan jareng kakanan bubur tok sesakit. Tade rasan, engki, tade manis, tade apa rumah sakit, entar kereng sakit. Ini ada tul marid, nyanda ada orang sakit. Ini kesunnah nih kak, bon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun nyandak ring sakit bini karo tretan. Mo sonai sandak bi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kebenari bode se nyopai. Copain benari Kanjeng Nabi ini kan. Cacat. Celatuh. Peso Pas tada se nyopai gula. Dem orang se nyopai biasa naro sakit ya Rasulullah. Peleman Kanjeng Nabi tanya ke Sayyidatuna Aisyah. Andi apa wahai Aisyah? Sobung gak dinto ya Rasulullah. Kecuali pada teeren sakone kebe sengkok jadi nyandereng sakit beh nyobae ngocae sandak bi Kanjeng Nabi entar ka compon saya nyobae gelak polan berai tak nyobae sampai lah bang sengkok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalane koreng saya nyobae nega ngeter tako sengkok denak beni abeli sedendam tapi kok denak nyandak kaki polan kaki biasa nyobae pah berai ngeding kabar bahan sakit engkau tak bisa beri apa-apa kecuali berdaya kakanan sekone itu akin menter sehat apa wajan sakit wallahi lambak sambian adalah orang yang paling ekeboci sareng kaulah king semakin orang yang paling kecintain panjenengan ya Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah mosoy sande ya tak nemu dimah nemu tak nemu di mejereng moso sakit biasa tulat alhamdulillah ngeding inna lillahi wa inna mate alhamdulillah bengkemon siti ciong itu tadi nyanda reng sakit benih polan bela benih polan tetangga almarid khusus sebela khusus tetangga kini bengibe mun sampean mampu mun tak mampu ijak bengibe. Nomor 3 wa ijabatu da'i mun yonceng orang tule entar walimah yonceng tahlil cek lemele mun yonceng reng soki datang kada yonceng reng tandi dan tek mula afdalu zikri falamanahu kapira jalan legelan matotok rokok ni tasebuan namun datang pis dempis ning kiri pengkir wah tak pate geteh Kanjeng Nabi, idza da'ahul miskin wa ajabahu ijabatan muajjalah. Mun Kanjeng Nabi neka iyon cengreng tandi justru semakin perhatian Kanjeng Nabi neka. Iyon ceng apa boy? Nyaman tadi reng soki bisa ngonceng Kanjeng Nabi. Teti orang mampu, teti orang kobos ngonceng Kanjeng Nabi di pesen di karena di banyak rezeki ngonceng Kanjeng Nabi. Apa debun Kanjeng Nabi? Lau du'itu bikira'in la ajabtu mun bada orang ngonceng sengkok bikira'in yang kiban ka kalaban na panyamana kikil sape kikil lembi la ajabtu engko de tengah mun ning Arab ni ke kikil buang Pak tanda mun kanto kita di bakso kikil istimewa Indonesia asih tak ikakan rebung ikakan dulu sape tak melo ceker siapa ngakane ceker ning Indonesia tuti mie ayam ceker jajal ada semua ke Indonesia roti bau jemur paju tuti roti kering
Nasi bawa jemur jadi karak. Ada mau nggak sekali ke Indonesia hari nyaman. Alhamdulillah. Tak orang pengiritan nunggu. Saya doer nih ke sampil ateh. Engkau mau nyonceng bi orang cuma hanya sorongakan kikil lah ajab tungkok de tengah. Walaupun yang luar kota Madinah. Nyonceng Kanjeng Nabi ini nyonceng ring tandi. Orang miskin tandi apa-apa. Saking miskin umpamana ajeng ngotanang ini kedepak kegebek. Saking genen jompon. Ya Rasulullah ya torna kecompok. Kaulah berdiri cekis sekonek ya Rasulullah. Biasanya Kanjeng Nabi ini kamun yonceng orang ada rutubah. Napa nika sarapan pagi, futur, ghadak makan siang, asyak makan malam. Rutubah nih yonceng orang ada biasanya Kanjeng Nabi ngojo kancah. Kancah ashabus suffah. Orang setan di compok ning masjid nika yajak bi Kanjeng Nabi. Pak nika hutak deur dan nika cuma semangkok anggur. Semangkok anggur atau bakorma. Talmit tal rami ramak bener sini semuanya bener larang regen. Semangkok nika pat ada bi Kanjeng Nabi. Ketibi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buh legen sing ngonceng alhamdulillah. Kesokan Kanjeng Nabi ketangkah kanan ya petade ketibi bi Kanjeng Nabi semangkok korma gela. Bareng pun lah keluar miyos Kanjeng Nabi para sahabat pun ada bu ya Rasulullah. Dungaren manjenengan lahap cek tujen ada manjenengan tak bagi-bagi dak sakancaan dak sahabat selain. Jawab Kanjeng Nabi. Umpamana kakeh nyecel situng bayi ben tak bakal kuat saking celon. Engkau kebetir kakek ngakan korma gelap pas kakek makecer pas dek remah Saibul Haji kecewa dorin takok kecewa saya celok ke tibi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mun kula umpama beda tua beda anggur ya tua dia anak kan nah le tompung kan tua kok lagi kini tua melolo mun Kanjeng Nabi enten ke tibi dari takon napa kele se celok ni kederin takok eder bi orang bi sahabat selain pas takok mekecer pada remah ni terjadi cek Kanjeng Nabi teki kelu ning Jeddah ni ke bade nyaman al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah yonceng der sareng orang Rabu beliau bareng pon puleman kotereng pon mulai semangken kula pon lah dateng ka acaran sampian ngunceng kula dateng kula lain areng ngunceng ke sampian ke compok sampean harus dateng ke compok engke siap kak dinto ya Habib kote pak kote mari sini ka labong nek buka aki timpon ongke tutup sekelangkong Habib oh engke sekelangkong mantar rajulan lanjut ngomor sehat walafiat lain are mantar bisa pagi boleh engking kisah kelangkong tak bisa maring kepanam abin matur sekelangkong ngedok udah Pak Rok jalan ngocak ke supir ada bu ke supir ambu ke lujong pada Habib Ali Zainal Abidin Al Jufri budi Ali buka tang labeng di luar tang tanang tak kepek tadi lo gelok sekelangkong arul tak kepek rolah derin takok sesuai bulan haji nega kecewa dari takok Saibul Haji ni kak todus ejek aja tak kepek sampai pepek tanang nih pak cek mari tutup kiak motor sekelangkong puluh orang tak bisa mengkimana apa pancen tak bareng tak sampurna kak dintu ampun cukup sekelangkong materi beli aduh cek tadi anu lah bib cek sampai kecewa juga cek di penggeli anu terus pak hari tak kepek lah sampai nggak nikah kula mau ngomongan sareng kiai nyupir tibi ngajak bari arif re le bari re nyaman tibi arif insya yo bari bi kula polan pada bi bari gila kula nyupir rempeng mau ngomongan bahasa Arab pak kefala kuano naam bari ini ke ongke tak langsung nutup tepak ke tanah ke kiai saya omong bahasa Arab nunggu atuan iya langsung merah, entak genaungku, tak ketengal gule, congok tanah ngoring ya tanah kiai lepepe, niatnya nomor langsung merah, jadi seneka akhlaka orang lambek nih, apa boleh akhlaka Gusti Kanjeng, wa nasril mazlum nomor 4 nolongin orang yang sekane ngajeh.
nolongin reng sekane ngaje beda orang kane ngaje bi sambian tolong beda orang sekane ngaje tolongin maksudnya bantu orang sekane ngaje wong karo benetang tretan karo benetang papace sorot bantu orang se mazlum teraniaya wa biraril qasam muna sompah soro bagus sompan artinya tekanin sompan billahi wallahi tallahi komo muna sompah hati-hati iki jadi mau cek panggempang asompa apa boleh ajualan billahi taala dikolak nah umpama ongkuan dia tak ada barokan aja mau benda sompa aja ja sompa mau lamun sompa ibraril qasam sompan bagus nomor 6 waradis salam ajawab salam jadi ulu salam hukuma sunnah ajawab salam hukuma wajib cuma walaupun wajib hukuma kencen rajaan se sunnah karena orang yang ngabitin salam nikah bere sunnah biasa wajib bareng sunnah ya rajaan si wajib nah apa bayi ponan sholat sunnah bi sholat wajib kencen rajaan si wajib pasa sunnah bi pasa wajib ya rajaan pasa se wajib kecuali nikah sunnah kencen bisa makalah sewa wajib napa nikah ulu salam hukum sunnah ajawab salam hukum wajib cuma kencen lebih rajin si sunnah kenapa karena orang yang ngabitin salam nih karena gencerna al badi'u bis salam bariun minal kibir orang yang ngabitin kalaban salam orang ini ketandi sifat sombong tadi kanjeng Nabi ini mau ulu salam bener karo kering sejarahnya bahkan dek anak ni gini dek anak bu lempuk kanjeng Nabi ulu salam kade Assalamualaikum perintah dalam Al-Quran ini fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha mun yuli salam bi orang suruh beles kalaban lebih bagus assalamualaikum jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aw rudduha ta pada assalamualaikum waalaikumsalam masih neng WA neng HP korja singkat askum mun askum ya bener salam Pak assalamualaikum waalaikumsalam bener waalaikumsalam tapi waalaikumsalam boleh selamat pagi gente selamat pagi ya perkara tu ya tu king mun assalamualaikum lafatan kita tetap assalamualaikum dalam sholat tak kena singkat askum warahmatullah askum ya betul aja kaki ngelang aki tasdid be ke orang dari tasdidnya ke betul petepak assalamualaikum engki banyak orang ben seroben nih kau uluk salam nih kak mau ketemu nih kiai uluk salam masuk bungka uluk salam keluar bungka uluk salam mau ada orang tetap suruh salam assalamualaikum assalamualaikum assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin tayyib itu uluk salam biasa ki uluk salam nih kak nomor petok watasmiatul watasmitil ati watashmitil atis dua akid orang se napanya mana waing asiman king munamoci asim alhamdulillah tuaki yarhamukallah jawab yahdikumullah wa yuslihu balak yahdikumullah wa yuslihu balak asim alhamdulillah yarhamukallah asim alhamdulillah tetap surat sampai 3 kali asiman boleh ya beri bodrek lah berarti klesma aja nah, terakhir saya larang bi kanjeng Nabi tak oleh ngangkui bede napa neka mangkok napa neka pereng napa neka sendok sederi dari fiddah atau emas khatim khatam neka selok dari emas tak oleh kang kireng lake adapun reng bine bebas anapa karena orang laki mau ngakui mas-masannya kayak kering dek beden mau reng bini tak masalah karena berdarah head ini darah kotor jadi orang laki mau ngakui emas kalung emas anting emas geleng emas ini kadek beden ini kering karena darah ini kebeku bite bi orang bini oleh ngakui emas pertama karena sehat tak apa-apa berdarah kotor apa keluar lebar darah head nomor 2 orang bini beri emas-emasannya oleh dalam rangka untuk meseneng aten reng bini karena hakikat yang binary banyak keluaran
Dadi sorosot ngosot gelongot tok. Soro ngangkui geleng keroncongan tapi elem bungko mangken kan kebalik mon keluar yang kui mon bede bungko sabe. Sampun bede bungko nih karo angkui mas seneng kan lain budget. Orang bini akalongan asentaran agelengan pas apolong bi selake kan beda daya tarik tersendiri. Tore binen sampean mon apolong bi sampean geleng sabe anting sabe tak peluntus. Tak seneng, mangkan mau nambah gairah, nambah semangat kereng laki ngakui mas-masan. Udah bungko na gelongon karet. Tak anu sekali, letak hidup sekali. Wal harir tak oleh ngakui sutra, dibaj kain sutra sekandel, atau setepes. Wal qasi ben sutra se campuran. Tak oleh reng laki si sarung sambian nih kayaknya banyak kan sutra 100% ini tak oleh aja kijak buang bagi ke gula bayi mon Romo ya Hashim tanda pak ya Hasani Sidogiri sobu sarung dia mon tak pote biru bareng pon lesedo bunyak neng lemari ini kok BHS lamiri napa set sutra kesa tak yang kui sebagian para habaib tak kesokan ngangkui se sutra asli ki ngak sarong sirang larang tak kesokan ki ngangkui se wadimor bari wara kula ningali Al Habib Taufik bin Abdul Qadir sarong biru anyar ki wadimor aka me wadimor sarong yan kula mangka nengko sarong wadimor gebe kejeding dia ya yang kui bener tak kelar mele Pak seberi nika hampir benar reng apareng nika ki jarang beliau nika ngangkui bahkan kula tak teman sangat jarang sekali ngakui cap BHS ngakui biasa nih kah ngakui napa nyaman beri ini ngakui donggala biru cap mangga saya yang kui agak cap mangga tanda dek harir ke sutra nih kah wa istabrok sutra kasar juga entah oleh kuaku swarga swarga kuaku pakai na sampian nih ke sutra kapi wa istabrokin wa ku swarga wa ruku bil mayathir ajima apolong bi sebine ngangkui lama sutra tak oleh lah ini kelarangan dari Kanjeng Nabi pada peto tak oleh ngenom ngangkui fiddah atau emas tak oleh ngangkui cincin emas tak oleh ngangkui pakaian harir sutra kain dibat sutra se napanya mana se kantel nomor 5 sutra se campuran nomor 6 sutra sekasar, nomor peto alamaan kain sutra. Adapun peto soro itibaul janazah nyatorok buntek jenazah, nomor 2 ki pernikahan apa? Nyanda orang sakit, nyempedeni undangan orang, nolongin orang sing kane ngajah, nomor 5 munasompa elakone, nomor 6 ajawab salam, nomor peto adu aki de orang si asiman, mun si asiman gelap baca alhamdulillah. Termoga tidak masih manfaat. Babu fadli man kana lahu walad wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا
فاعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وارزق الكل حلالا دائما وأخلات يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا عيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق فبكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض مغاربها بر وبر خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم والباقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شبوكر بن سالم وكعاقب بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري وأصول المفهوم قطب الأنفاس أبي عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس ثم القطب البار الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخيطان مقدم مثال عبد الرحمن السقا أولاد من رمضان وإخواني الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملكي واخي عباس الملكي ثم إلى روح شب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن الحبشي قطب الملي الحبيب علي الحبشي وأصوله مفهوم ثم الحبيب أبو بكر قرشي وشيبة بوتي والحبيب عبد الله الحداد بن حبيب جعفر بن الحبيب جعفر حبيب جعفر بن شيخنا السقا والحبيب علي بن سقا والحبيب هادي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد القادر والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن حبيب الفقيه والحبيب صالح بن سلطان والحبيب موسى بن هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهادي الهدار والحبيب عبد محمد الهدار ثم إلى روحي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكجي هاشم رافع وزوجته وأصولهم وفنهم ثم إلى روحي يا كي هجي عبد الله محسن وزوجته ثم الكي معروف عريفي وأصول وفنهم ثم إلى روحي صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم توب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك